kalikosia Kaiti constituency Makueni county. Na niwa moyo karo tutanamba kwambia kipindi ki nuni kipindi tukwenda uchaka misingine ya kiungai na misingine ya thayo tukamba kupingwa na mboya nikanaweze ya maundu ala onde tunene bandu ne ba ugwa mizine ya thinie mizine ya fami wene mu maitha satani ni walikile nginalikana yatu nginalikana moko nginalikana mau kwa uno usio tukambia na mboya nundu kitu nena ni jambo nano wa mundu ndi kindu very sensitive na nicho kiini kana niyo backbone yani wo muongo ni wo yani letwa ni foundation ipindi ya muongo kana ipindi ya mutwana kuwe kaitwambe kuboya binga melo makwibala wetu nyoboya pamwe onogenda wona mathina ini zitu yambia mboyani na tuenda uminukilia maundu maku metha mema sio kaituboya asa isitwani ya Yesu Kristo toka mbe wakusani ututunga mbe kwenda ngai musio nane wo mundu tuinene ya kuhusu wendo wa kitandani ambapo mizi mingi na mitwano mingi niende na udhela nundu akwasya kitendo ki ngai wa itune ekauka tunone utunene no tutumia taso na kwitha mubuvi tukatonya unene andu maku na mundu wonde utwithikija nane wo mundu mukiite ngoni yake na mutwano ne wake taika ni kwenda wengai na nisitwani ya Yesu Kristo aboya. Amen. Na ndaze mwithukizia nuitha na ibinda isio. Kindu kitu nena nisia ni musingi uthio kwaka kumayu kupikajelo kauma uthione wande. Asante na karibu. Thank you sana Bishop. Na ndi musiaisia witu wa Mumo TV. Mikwati wako kana niwe kalandi nesa na watu asiana to. Bishop anambiye nikambile kwa asiana to. Lakini nyaba kwa siana ila nini ila siya kiwango kila kinti youth ile nene kwenda kwethukisio tao lakini siana si primary siana si junior school asuma kome nikanaende tulike maondoni ma Bishop ambia hivi na anyway ni sawa sawa mendo kama mama kome mendo kwethukisio masese siana itwa ibithie sindu na mwishowe sio nde already wenda kwethia twana tunengwe masimu mena kila kindu masisi kila kindu mena password sio nde ko uwe yuno uwo kwaje siana to sio siana isi amukie na we aja to si sa monza sia muthenya ende asiai musi inenda kunengela kauni kaku sisi ya mwana waku nikanaweza hivi aniwe ana metuone ila ya ilete na ndi ndio dhocha ingi nyeni to antikaro kilunguni kadhama ka wendo kila kukia kila wakati tu kwambia saa inya sia wiyo nginya saa 6 utuku kati na kuya umundi tuinene ya yulua wendo wa kitandani yani mitwano mingi ni yanangikite nundu wa wendo wa kitandani kana indi kwithiwa na mapenzi ma kitandani mitwano kethia yivo ingi andu makoma me separate umwe akoma bedroom ilayo ungia koma kwa siana kana akakoma kibilani ungia kachewa akoka saa 12 cia kioko nundu ni bathelilwe na maundu ni mathukie. Bishop nienda utuelesie ela tu kwa asia wendo wa kitandani tuimaanisha hata wow aiza kana nongole kulio sio fayelesi ningojelesi namba kuelezea kindu chu na kuya nienda kwamba usoma muswa umuwe bukunia Akorintho wa mbere kilimu cha mwanza na muswa wa katatu na wa kana na wa katano nundu kwisila maandiko nimeutunenga asa kila tunenia Paulo ai ta kanisa wa Akorintho ni waete iwe mathina ma maundu ma kitandani na aetewe mathina ma maundu mandu kulea kukomania angekuthio komania nza angekuthio koma kuliko mikwatoni ayo godia mutwano ingakatia mutwano akatio mukobwa akathia koza mwitu kepa kaka kuna kitu kitwa adultery kana kukomania kwa ulalai na yupo Paulo ayandika maundu ila waete maundu asu ebebani nibo waandikie maandiko amekunia Akorintho wa mbere kilimu cha mwanza na muswa wa katatu na wa kana wa katano na bidikilia nambe kusoma eti ati mundu muome na munenge muka wake ula umwaile na tau mundu muka na ake na munenge mume wake ula umwaile mundu muka ndena hukumu yulua mwi wake mwene indi ni muome na no tau
mume na kende na hukumu iulwa mwi wake mwene ini ni muka mwikapatane ene kwa ene kuni kukomania kwa tuongelela mwikapatane ene kwa ene ati oyila mwiwanite kwika ou ibinda ni kana mutonye kwinengane ene kuboya na itina kwithiwa pamwe ingi satani ndakamutate kondwa kulea kwiyumisya ini ni nena ununguona na tiundu wa kwia ini nienda andu onthe mekale takwa nundu ndilie ini kila mundu ena muthinzio wake mwene wanengiwe ni Ngai umwe undu wake na ungi undu wake Bishop wasisya utanambo bituka buni sawa no kwelesya ni kumaanisha kana Ngai ni wambililie undu undu naona bandikitwo mwikabatane yes kangone kutunga umuntu ngusungia amandiko kana ngwete boketsa wizethia wiza cindui niwo ya wikia bila ya itiati kuni amwambilile kunu cha kele muswa wa 25 katwambi muswa wa 23 na mundu azya o yuni ibindi ya mabindi makwa na nyama ya mwi wakwa akietwa mundu muka ni kwithiwa ni waumiwe nthini wa mundu mume kondu wa mundu muka akatia ithe na nyinya na akalumania na muka wake nao makethiwa mwi umwe kumini maketha maikoma imwe maika maundu asu meta wa kukomania ngwadia na wapita bombe yazi na me elimai athei mundu mume na muka na maya sonoka kana matia kiana wasisya kindu chambe sex yombiwe ni Ngai na kitumi cha Ngai kumba sex yaikana mundu ni waseiwe onekana ena thina na Ngai ombiye mundu mume muka kondwa maundu oele kindu chambe ni kuondwa kokoma nake na kumunenga wiani wamwe na kiu kwizila kukomania maika kindu kitwa procreation kana kusiana ni kana mongeleke wizethia ila mundu mume kana ila mundu muka wapi tukwa wamina kukwipetanga maine kala memoka onana musi akithekane no isiana onana musi ayaya onana musi ayaya no isiana kila kingi cha katatu cha kuondwa kutindania nundu mundu jila wa iwe mundane wa Eden haina thina ndai atona kwikala na nyamu undu twa yatona kwikala na mundu muka ula umitwe waune wake mundu muka ni waetetwe tamutethesia na utetheesi wambe wai usuwa kwamba kumeanitsya mapata make mamwe nundu baingwa kindu kingi katika munda wa Eden kaitikia ikitonya kwianitsya Adamu pata wake wamwe atio mundu muka na musi aina na nyamwila sio munambu wa ina minambu ngi munambu muka ngombe ya ina ngombe nga ngatata ya ina ngatanga indi mundu aiweka kwa hiyo lazima mandwe mundu muka wa kwikala nake na mwisu ingi enjoy na akeje enjoy na ajikala maisha yasu na hivyo tuko na Paulo ainena kasiati we mundu muka na we mundu mume mundu muka ndukatate kupatia mume waku kana we mini hata endhani mutwanite na muwemi unekwenda okukomya wailo munenga mwanya wa okukomya na kewa nesa undu waile kwithazibwa na ndawe telekauka mkutwana nundu te mundu twana kuwa mundu muka lukabate mundu ume akathikwoso nikatumia wana umeamwe akabaona makabindwa ni ndeto makaza mbona mbileza ite twikapatane lakini kindu kiki kacha kana mwikapatane ti kwa ndwele matatwanite na ndwele matwanite wathimiwe mundu kwikalania mwathimiwe kwikalania kwisila madhabau makiungai kana kwisila madhabau ala mwitha mwakwarani na mo and then makimusi nundu ti lazima andu makatwana kanisani peke yake andu ni matwana nao na wasoma bilienu wethia ona serikalini wasoma bilienu wethia Isaac ndathi katika hekalu Isaac anengeiwe mukamusi na athime wa musi na atwai wa kibeti chake na megwa na maendea kwa utumi nila kunengwela lego mandate kana kanengola wathiva wako ikala na mundu mukoyu kwanzira yalita azima ke Messi andumoni Messi andumenyu Messi na imezi kweli kidi chatangazwa wasi kana muni mutwanite kana mwikalani ta mundu na mume ubo Paul woka asiati
mwi wa mundu muka ti wake mwene ni wa mume nundu mume niwe utani ya munango na we mwe wa mundu ume na we nake ti wake pe mwe very mean mundu abika nyumba kibetiki kwenda nikimwetelete ali kwaja nunuete aliko pepa ngia baukibelani acha we na dena saizu musele wanesa kimwusu ti waku mwihu ni wa mukau na ila wawenda munenge service ila ekwenda atio indijila mweza kuigwa na jutu inda na maundwa nikanatoa mbolika mboyani na inu sana ndi kwa musi wa Akristo nundu Akristo nimendane binda ya kutia kuja ndikondwa kuboya ila mwati ya kuja kondwa kuboya ngainu munengere mwanya indi mwamina mboya dukalike kwaze ni walikuwa ni ula pepa wakajarikaka rababu kabashanzi akina timbo yasi onde bado walete kutia yes kana ona mukewa na inywe mukasi ajukwa mayu tuikwika maundu anu ndo akitumikena na lakini ndo mwemelwa nziane na imwiwa nite ni mwelo consider kana mundu muwau kana mundu wenda emo ukoka weza kindu juni jakara ni chatilika kilu lakini umutewa nite ende nyonde mwo katika hali nzio no mwene obati olongi basuni makosa na ba ulwaze ba mwekekata mwekapatane ko wenda be mundu wotu edukezie na nobati ya mukau nobati ya mwemu na ndukwenda munenga mapenzi yala wa utoite uko munenga manabe na thina na weka mabityo kuyana na amandiko nyetinya na ujaji wajaji wa ni maandiko kindu kiba bishop yes kuyandu mataelewa ni language kana kidiomo kicha wendo cha ningwenda yu lugha Yesu ni ekatutediamwe nikana maneka na ningwenda yes andu medana kwanza asiekivathukania wienda kwithia pe mundu wona na mapenzi make na ukua maua ni wiziwe ila ekwenda kuthio kwa mara mukola wake amwete ajiwa na mukana wene mwamanyie ona we maua mathandika manyo mundu kwengema pe andwangi mundu wambiana ukwata ngolongi uvititu uko na udhoucha uvitu uko na inoka wathi utainiwa ukangitu uko na wetu akasito taitwa darling babe sweetheart kwekulia tumasito tungekwitangwa hii ndicho na kweta mundu muima wa ile kwitha wiebuku manyagara bape kaindo kateka kajabu pena kaindo kateka kawaida na bau kaindo kateka kawaida nundu omeingi maendete kwithi express muno kana kunena muno yunenete aumeyo yunenete ona kadi nugetebo wona pe kala pa ilu uambia kumanya yu kibiti ambia kumanya yu already pa ibange ambia kuibanga ene kana wiwa kwati ino wiki kala kakula hii weki le binda ingi imini kakula kauke bandu kakitie da be unduka asia kana kakuglending zwino akwendi wiki musononi kenda duki yolongi wilolongi ene kana loko metosi ati na lefti manaju kainduka pe bandu sonozu weke yes na yuki kienda na cianiki we mwila mutwanite mweli kuma jila mwaminie kutwana enda mundu mukawe mwe niwaile kumanya tabia cia mweme usilia ata ona niwaile kumanya ila wokela onotembe tu kaizyo uthu kethia mundu kwa nono mekiva ile no nginende katika alingi na aku mundu niwaile kumanya undu mukaku wendete peaka matezi kwa seme kwenda notekegwa kana ekwene kwenda tungilela bau peaka mateka akwene mekwenda nundu akaibino nemekala mesha lakini mwaenda baya kitandani mukomangite uzitsa kwigwa mundu au thengetse kalolo kakwilela kalolo ize kuya kaloko ikawa ilelwa soma language na ekololwa kaki we wati pape we wailo thukuma soma language ko soma language ya tumaundu nono mundu nono kana ndaku watu wako agia kambo ukwaga aikwenda diwe kaneza kanayo kuno kakisi ene na ndatu au kisia manya pape language utabwa na hivi ekito design yes kana ukiwithie ekiyila design cia twende evening dinner manya pa mundu me we wati pe kundule kete nuts kuute upya nut nesa funga nut yes yombania ko kwanzie mwikanenge andu nimenda na kwa sizika thokona lakini tumite bandu we kana ati kando na maundu azuonde wendo wa
wa kitandani kana katika marriage wendo wa kitandani wele the neophias lakini wa sisio ndo andu mekalanite kwina sindu siende na ku affect wendo wa kitandani na sindu hii siumana na mekalile oila jeko na niendani tabiando automatically umundi kana ni maana la isi sinduna izwiki ike ku affect mitwano ya matuko Tawi Bishop. Yes. Ini kumaanisha wendo sutu weta wa kitandani ndini wa mitwano mingi ni waole kile kangure kaula wende itandane siandola matwanite onahala me makanisani ni wingi muno tutua tuika counseling throughout onangina kwa achungaji kwa achungaji matwa member battalion kama katika battalion no mundu ndi nanzika na ndi na wia nditandazia ona kwina achungaji mathina katika mitwano yo onambe wandu manthi matamwisingai Niki nundu akwenda I am a bishop na I lead pastors hainkovo seminars ni ndako katika seminars ninezukia sia mathina mandu different diverse lamentation kwanzia mkanengi katu kinene nikana kitethia ndo nena tutethia maisha maingi ma kitandani andu makwatisia kau na kimwe kietete thina ni ndawa ila siotumiwa ndawa isi ya family control ni thitha cia me ukethia mundu mukani wa thitha na wa thea no nginyo umustwe tangali ile ngali tia usukuma indu tezito muthengea kana tezite gwika some particular tumaundu tuna then onandena feeling just ndu na yungu kule Bishop na mundu ameyo ise mundu athie kwa ndawa isu we mundu me wale kuelewa ukokawi at the top of the mountain na akio okuye ndi na uto na kwambila kuya yulu usembete semene ndu weukie we charged lakini mundu ndaizu minikanati ni mutungite abnormal aje kile unidi au mwebaje we nundu mweno thithitwe banini umwambatie pole pole ute usemba nendo tungilela ba ute usemba yes uambatie mundu yes umwelewe umwambati ngina wikopika bandu wethukije withie niwambia kureact katika jao katika la mapenzi indi nao wize nao katika alizu pia mwingi ignorant pia ka ignorant ni kwinde kuye ndi wize na kende kwenda kwambata nenda ambata ni kinundu akwinda pen na tumaundu tuna katika family methito majika nena mume either be bandu that itwe mume kana be bandu kona mume atamurwete nesa ayenda na kutondu ndumba etenetsa atondu nyendi kuwa nina pata uzu nyendi ambata nilimeni kuyenze na kunomba manya uthi yoso tapani kanangu withi na katika halila alisu mula mundume ayona aikuwa naye ni mukanundu ni right yake kukoma nake but unfortunately ula kila kibeti kwenda kwikata kwitikila kana mundu katika hali ya yulu nundu enda tumite ndawa take na katika alisu mwambia kwikata kukukula na ubituka na either mundu yona mundu ambia kwika kutuza ngangwa na mundu ambia kwika mundu matemasio na paupa ili kakenene pia kingi kiende na perfect mitwa maisha makitandani pia ndu oyume na mitindo ya ukoma nangwa yes bilema yatu na on them ya they na mataki ana ozuku ya ndume katika mitwano ndida umyangwa muomepa kiki andikito Biblia no chokila taile kwiko mondi yes either wetu twanite na mundu emukiyake wendo mbia wendo ndamba muimi mutwanite ni udamba mundu mutwanite no bila yaite na inyo ndhe mwechao umwe ko baingo mundu ile inda ikia ulongi na niendo tungilela kwandwele matwanite mayaile inda maikiana ona kiuno mekiane kiwu makathio thamba endha memwe na mengwatanio katika mutwana kaba ya kitandani pengo ila sia ukoma endha ni panjama iki inyonde panjama na waije mwandu amatuma panjama mayo muno unmatuma amazi atuite pambe ugezethia ni mezi undu bali kwe binda jiu baingwa kindu cha usia yes nikolazia lakini uthi ukomekite kinyaza cha njini na yongela musipi na yopa usuni mundu wekia kibule sindu bingi wepandu utekwenda ikwatu ni mwewe okay na mwingi siku twambaika itaingwa bandu kwa upingwa yonde wekia yopa imwenta na yopa ne balumwa
yukeza kwase nukwenda kukithengea bau mwene atekwenda mutu ana kwilita bau tukumuima nundu ingwa baba ingwa mwango kaibandu wisi ingwa mwango wisi lakini chonde chope na yende stoshe kagenda neka ninangi koba aimwinta na kailuma no gitio tilanga anokatwa ko enda maisha su ni mwikalite we mundu muka kana mundu me na gukoma na koma mbuto na pe mengo mokana mai koma mbuto ndikuza mukoza niyo na mukau uko koma asati na mbuto na yugulendi nundu koma ngwa anyanya ndekwe no kitango kana ikoma kivilana kana yenda ikoma kivilana efanye die wakoma pi mundu wa tabia cia muthembo usu ni mundu ekwenda kuwa mutwano wake pyo na nyo mundu utawa kwa alama twande ni kanati patoneka we mama we mundu muka we mutwae ndukatate kuindondizungwa ila ite kuchochea muhimiu ngalikonya mutwano nundu la wathi kwa makenyasa yuambia konya muhimiu wata ona kiuni madharau obviously na kuwe mundu umela wathi kwa manjinzi kana wathi we banga wathi kwa makuye kitandana siana ikwe nobue ona agwizu ya kuwe na yoni mekanilia siana izi sitting room ni bandu bakwikala ku watch TV kuya na bedroom ni wanu makoma ona imwe ona mama mugwe ni siana pesa ona kama amandula kana panonie kakana kanonie kana kamwika muchaina katika video kathi koze muzeo ngikakune copy ndakakuna muno ndakakwata kamukuzulanya kamutwaka nginya bedroom akakome aenda akakome na mukaisa hani we ni jauno itamana kosanite ko kile ko kwa museka ile lagibit ndakumala kathi na ikana ko na so bishop ni chao kitono tuma mituo teka na maundu ta methwa anugethea yunye ndikoma bedroom muna musee nienda nambe kuelezeana ni maelezea ati umundu enda we mutwano ndwanite na enda ukuite mwina ndakame witikile kana ule paingo mutwano perfect ithio wasua knowing the anonymous askofu ona ma pretend be wandu kana menda nite ona mekie time ile time ile national na Uhuru Kenyatta na Ruto ibinda yinge na kwitina ukazaidi anaona sati mekie imwe indi ona mekie tu no makosana no mapitana na nyine nenda kwa paingo mutwano perfect below the sun kinduki ona tuitwane kyandu tumea nonginya mafumilia ndoa nikitumea lazima ukafumilia ndoa na nginya wendo keje umeze mutwano ni wako ni kwithwa pe maundu mana utenda kwithia mazikwa undu ku expect mekwe kwa mfano mundu anaiwe na say tofauti na anaetwe from a different line ya mkimusi na kuwetwe na say tofauti nindi mwabi kaba unyomba nonginya mwambe kwitikila kila umwe etikile kwa accommodate ulongi na anzia ya kwa accommodate ulongi kana mbuga na wizere mwabika bandu muto na kutambania imwe ndo amozie kula ni atekilu jakaratu eli makaenda nya matewa nite mweza kwenda nya matewa nite nongi na witikile mwinde mwene na nya kimwiki kwa mutwano kona ndo maezo kwa mangali kuya ungia kwa mangali kuya ungia kaya kwinuka ungia koza no ilwaya kathikwa no ilwaya ungia koza kathikwa makwambe eshti yake nundu akulea kunena nya kwanza ile selete kindu kitwa mawasiliano ni mukosa niezo na mukiuchezo no choju kina kyobo na uni no cho kwite chuma ichathela o kwite chu kingi kithela o kwite chu ezo unena mwe toisu nunambikie hello katika mutwano ngitha with the way ready to give and take then release kwisi no nginyo leche enda nukwenda mutwano na enda nukwenda kulecha with the way we kala wesingu nundu kwetsi nduna italea kwapeni makosa maika alia kwikeka kibeti kiu twa itete mulaika mundu mozuku twa itete mulaika na makosa mekika na mundu oka aenda makosa emalika twebundize mitwano ne zitu kwa ziati I'm sorry forgive me it does not cost you anything indeto isu Bazie vina kutie kuchuma si vina kwanza kwa ume kwa mama kwitikala we atiweze kwanza I'm sorry nenda kala kaigwa ati nakala kaigwa kwa nyenye I'm the breadwinner anada ningozie I am the house owner I am the car owner yani ambia kuize silenda ziwe atiaje nyeki naambia kwitukanga ene bizime kwa tau wewe ate nyeki yes hello kaje kika kuweja golika lakini mundu umwe ekanguda enda nukwenda kwikalia musi enda nukwenda kungamia musi witikila kanole na hande to yuka ililika na muthinomwe na ni mboya yakwa kana muthinomwe ngaine ukunenea wewe wawe mundu umeki wewe wawe mubai kabisa wewe bundize kwazia I am sorry forgive me
na kumundu mukaya kakwekwatya musee waku ipose na umukunzi amenuka mwonwa kwenda nebo munombe wake kwenda wina mbesa nyingi kana umete ka family kena tupesa bewa pala mutu mwe umete kana usiani wa mamwana mato nako ko mubwa neno nete amu nyendo kuna mume manu na nditungi mubya muno mundu mukomwa Nigeria ana ndia ko sana amuka ana mume nako sana mume lo na ndio report kula kwa sima yake ndo na ana inya strong mapanga yumathi obwa mume na yumathi na mathi mabika musi maende tobwa mume mathi mende musio bo na mali kama ambio mukula nje tumukuli mwikuna na mwikata ndiki kila kibeti cha thandika na bandu ba kukule ndicho kiende chali kanyomba chose banga ya chame matilanga kila mundu kalungu na chama lunja pupyo chamende hivi tinyo no kyo report ya na ndina amwita mukondetea ekanitete wana sema na ize kindu chuo na kutwika ukukosa ibanga tikusio lakini nona mundu muka watetea musee wake indi kenda nangi onane kwazia mukunei ili na wona ililo koko owakunwa wenda wekia kapyu mutwanone waku nundu mundu monda kakwamini milele na milele wendo zindu kasioka akagilazwa akona akalikana kila wakoni akona akalikana ondo amwigie no tondu na ile olalai ikuna mundu muka ila mundu umewona wathi wosa mundu mukonge bayenza na mukau ekala esa ukomanya na Yesu imukuna ikamutumbuthia ikamutunga zero na ibo wona aingi mamo ona maigamwa kutani jana mundu zu na yenda ayamwa kwikala ewe kaniki mundu akwitha no eso muthengea akalilikana oula mundu muka akona amonize kwitha ate maana na ateko pongo asiati we mutumia kana we mwana kana mundu ume so pia kukosea mukau kwanzia yo lala iwa nza kana kuthio komanyanza no tawu mundu ume amino manya mukani wako mwanza in fact kiuki muuma ona ni umutunga ndia ona ni utumwa kwa pressure ni utumwa kwa pressure nundu wa ela ego yani nyekibeti chako kindie ka chaji komwe ni mundungi ni thayo ni chaunde nacho na mwima kuna kwanza imbeza mena jo nyingi wenda kwithia mukanu ekomwe ni houseboy kana ekomwe ni kamundu kanini ona katena kindu no isani wane chao indi walisizia munango ithia na mwaume meona mathina nundu we wabika nyumba by the way kieta waicho yue kila kieta yake ni oho wa 8 manumba na se zino tukuelewa no tuketa no bawe tuketa kecha mundu mukakatia mume akathio komwa kuzenza ni tumwana tunini kana ni house boy kana ni driver kichuma na maundwele one pay paper ito no kulika yo lalai neka possess ika direct kwika maundu amuka na ndumanya mipaka yaku thiba na nundu nuronyeza kwenda wikalitwe environment kwa ndu kwata chance cha uthinza wize mundu la wipa kupenda wina bebozu na iwe waina potiba nukona mukaa potiba ena mali nyingi muno ayendo kwata kamana kanini kieta wa Joseph endo komya kwanzie mwini kwitha aina pepa wola like lakini wacho kangali kwenu ingi withia aka aingi pia ni matuma akwika kiko kiu nundu akwikala katika dry spell mekalitwe na semo kwikitwa ase aingi especially andwala menda amembisi muno na malika umandini windini muno kana withulu ni mola wanaamuka no iza ithia mundusu dena time siamuka ani wina time zio manda mbesa indi mina time siakibeti na we so thengiania nake we kuna sindu sembete tolungitwe no ikule ulungitwe ni chao kila kingi kichangia ni kindu very simple pia ume mataela wa amuka mapikia climax ba matesio sendusi beti sio kwa mengi mbona matesio sendusi beti wena mwana wa mavundesi haleluya na ni asiuniki nundu akwenda katika our counseling schedules ni zakwa mundu aikya nyona ndiamanya mujo wa mutwano nicho na wati yake ndini wiza kwithia mundu muko ona ndabika kindu kita wa climax katika mutwano ongasi mdamisi ngwati na wati we kule nijo ithia umetwithana mathina nundu as long as no aminoli kabau
nduliyobika climax indi mundu mukane wenda kwambatiwa na kwi kundu sensitive kwa mundu muka okabola aume maile kuelewa kwi kundu sensitive makitu ni kuongela bonga point bonga point kaambia kwamba tasiambati tena aume mwiva induge Bishop kweta ni chama muno mutwano it is not a laughing matter tukito okwewa moyo nundu twithayo na Bishop weta simusia maana muno yulua undu utona kwika mapenzi nesa na muka waku na undu aume inge matiye ibeti na ibeti sio onaita enjoy ya onaita ese moyo wa mapenzi ni chao ai mundu usi atwaiwe na wese kutoa kwake no kuondo asiana kusiasiana ilikana mitambo ni Mutongo TV ndini wa kilungu cha kadhama kawena tuitungiani ya mitwano na misi umundu ni ndo marabyo ndo marabyo wendo wa kitandani no ngina utwaithio ndo wailita yes na ni azuniki ila mwathi mwabika bukitandana mwabaluka bukitandana to thikwithilela na ku expect kana mundu already mundu ume wa minonga mawere aweteleze kuma iko indi ni waile kuelewa kana mundu muka ni kana eso twikere kindu cha mbebe kindu kitawa queen the wet na with a wet yet no nginya akwatangwe yeta wa foreplay akwatangwe umukwatange kundu kuna na ukambirika no matabia the sensitive areas ndo matabia kwani wewe weke hata kama matesi by hivi au kwatanga ni katika ilomo sia the vagina wathauka na ilomo isu ukwatanga kidoko na twala o ita ila ya muka ila yu wathauka ngona yo mundu mugane wewe hali relax na indi kila kiuchu maana mwe kana ila wetness maana mwe yambia kwikata kuka uze ndo nakuweza kwithilela bau welikandwe likana uyo ka uta mundu ume walita kuelewa hata yo ka yuwe mundu ume yu walita kuelewa yuwe tukija wethi ani wambika mwet yuelewa kana ready ku accept kana we ready ku penetrate na wathi bau eka kuthi kuthia to sukumanya pipe isuti pipe mutikilini peke isuti pipe sukuma umesikia waendopu ona pamwe na wo mosu wako kan meyesu wako amba umethao kithio buthulu yambo kwata nyao tukiutumio kastu uzede onayona yambika mwetu with their welika pena kindu pena ila yani baina friction nundu pena friction ne kuumiza muno muka na amina kuumia enjoy sex muno indi wali kapata ingo friction na wali kone tsoka wala wathi bika mwezi na wethu kija wethia independent bena tendelia musio nywende ya maisha neza lakini ni mwambio likatendelia nusu eka kupalukela mundu na mwibonde iko mwilila kilo chonde ila ambieta mundu ume ene uzenda kuite nakweka ni wathi mituki Bishop wathi mituki watu byo patio imwe ya ilomo sia ilaje ya mundu muka nuna tuna party ingi kana no ndio nukite we ukito you apika pa uju wapika pa nundu wa mino bikobu kina athelabu pena musita wa nondo nondo tau kana tunipo tutwa nondo ni kana tuende na kuongelela nyao catalysm twena kuongelela ula mundu ande na kuigwa netsa ene ewitu uju ewitu pe kindu kita ilo muisi achau siakanywa yu wapika pa ukwata mwanya umukona kakisi katsio lakini akwenda ni wezi no uthi umukona kisi iyumba ni uthi ukona kisi dukenze kuma kwacha na saka mayo kuma kwacha wisamira kuma kwacha winyuza kumbatu na wenda nyuza kumbatu kisi chukelika kilika ugona bindu kugazana ukona ule nukona kokobena thina nundu akwinda mithio moya akuye nyunga nai mundu ni mundu saka mayo wapika nyumba na iwezi maundu asuma ronda kwapeni endo like bathroom we refreshen no saka mayo no ikatu freshening na enda pe kambiki chikio bandu tanyuke ene wizele mundu sima athi uthengea ni ona kene kuwa yes ena mundu wake masongeta nundu baingwa kindu kipinya ta umama mwana mundu no nyunga naye kana makwapa menyunga tata kasamuka kitakana Wege samuka kitakana
Yona ngine watu eta ndimba ko ndimba yes ko to me no ngidani nikatabia umeati yes haume aka mena feelings na muntu mukoni kanabike level ya kuiwa kana no mweka nesa no nginya umukwe kwanzia la elite endo twaite kibetiki pata na mazao marefu kana kilano maupamp mukulie endete ata communicate yao na mwende wewe akya katiangia akya olanga ekakwenda ese office enda neyo bamwe okabola gine nyonde mwisobika at the same level nondu ukya mwikatiye ola onaenda wewe kukati ata ola yumezia mbako no epindwa maakili kidogo ona no kwamba okuma no ende ona mukwata ngo kula kundwe ene akili yambo kwikata kulwe kana udwile weze ni wamamba temamba by the time ila muku kobikaimu the reality remains mundu zumwikatanzi indi wenda we selfish wakati ya bikambe wake etiwa amiete na au mengi maamina machoka makakoma najua kama kaingi bya mweza kwa mkazazi tacho tuku kana katika tuku jua kaambio bindu wala mundu wingi kana umutie katikati anumbwekie ona ndethe na interest angima koma mageza kuamuka ba morning glory nibogeze wa bindu anyangi ula mundu wakengi nigwa moyo ukamutwao kabala munena nite bamwe na akumundu mugaye kokia tabia mwemi wenda wikatie mwene wikatie na kutunga message bube mwemi weka kwambia swani andu angemena kwitha kani wize ndu ambata wala no drone andu weki kani ba ngokulia bishop yes undu mukae na right ya kuitia we ni ukulia hii pato ila tusomie ba akolintho ambe twasi yaisi mwe wa mundume ti wake mwene ni wake beti yo mundu enda muyuzi ni wake beti kina right ya kuitia niki ya kulunu ndo akangi metha mesha ndisi ni kukia hii kana ningi twasi andu ama ya enda we mundu mukawe palawe wenda na wia wa okia mwemeu kuma yuko inambe eka okia mwemeu isu ne bebe thuku ya wimuni na ya satani elaba ulo waweta baje asia satani ndakese umutata niyo enda we musenu kiamo ka ani akagwira withamba babu ambao za wetu uloge kunika thimini be bandu bena thina moyaza ulikana itikila mwende to the same table tenu na mwekalani in the right way pia ndwangi matwanie na mayaza kumalania hata kidogo makanyoka choka chaiba yanza rudia hiyo pipe tichato iwe na inisi aita masiaisi yambe ya keli ya katatu ya kana ona angelemendo ndakwe we mume akaetewe akanengwa angelemendo akewa inoniwe na kwete kama maliu alama kama liu alamu mama kawaida nyumba andwa na ni mundu pia ume matwanie indi paingwa munonomu mundu mukawa muwe akaindu wakamwete ona tuwe kwa skulu naona ila twatuma tutulu tuzio wani yako tuswiti tweta watu ko twaitwa angilini kwa hiyo kaete okamuli tukakaloku wakaikwendesho kakanengo kako kakatuma akakwendo kazele kwanza kwenda konengo kama kange kana tutambale zogile wili uko na mwete kaka konza netsa takaide kwa katabale opetwe nakathanguka kadi kwa wayo tu Mary ene kazi ile katambale kaikya buka kaida kakwatie ndu kaikwenda kayaje katambale onaitu aume no tuigwa hao moyo ila wezogile wili wona waete what socks ganagu hai socks kaindo kanini ka 50 shillings akani mukwiwa ukaete msiwa kwa ka socks mbaye kanambo makudia akani mukwiwa ani mwe wa mamiye musena wokwete ya kila kindo tiwati twalioketaka onagua thisoko kasi aiso musee kila kisioto no mwete yao netha no kitambaa cha umia o soksi ongwa ya ndini anything kindi kilo kuona kiki sio kwake na wapi kanyomba make sure ni wapi kiwa no jumbe usukana niwe wa mwete na wa mwete as a gift nundu kaukatia onatu no leo kwa thank you indio na leo kwa thank you katia maka ndino wango usukana mundu eyopata nako na nienda tabia andola me katika metwano ibundisi enda ni mundu mwa kuya mume ngwasia ndini
na enda na kuni mundu ume na kwibunije kuya mukaku ngwa sianthini pia ume matawe ya mukaku ngwa sianthini onemo matezi negiazilia yani by the way na isumi na pa ulwaza sindu ine siaku ibeti sio sikia yes na pa ulwane na bane sasa ati mundu muka mwi wa mundu muka ni wa muume na mwi wa muume ni wa mundu muka kula wa ile kuhusu pia no ula wa ile kuhusu pia ni mundu muka aile kuwa tumisi sulale sianthini sindilia wele na wizi mukaku ekiazilia taibiba no imuwea ona kewe mutungie kumubea na ala ingine mesi size Oyu kama mebao wana matsemba ndo we kibeti changu wana matsemba maizi kwanza ona maenda supermarket maenda othengi angali kwesu ingwa siji tu magendo omwe akata meza nyendo kawena yenda ndo mwezi azoma magazeti kuyo kwa tsaize kwa bangini wa magazeti na mwaka ni maile kwikata nundu kindu kini kieta ngwata niyo nikieta uaminifu we mwana kweza ajo haimusi wakona nye ambendete ngina sindu ila ndaweta na paingwa kindu kieta muwo takumanya muse waku ne ukujale even to the internal kana mukagu akwendete ngina kendene chak wow kango the chengu yati boyfriends iwini ya akana tunini muno boyfriend ukona mundu athia tumando na mundu muka na kaindo kanini ta kumkwato ba inyunyu akwe kutwa okoko around amaitembea mkweto but I feel good when he hurts me akomwete akala na inge ilanjua na kalanika hailanjua yona ni watu a cup of coffee atimoka mobsini na dia waka pushino na nuo kite oyona watu cappuccino na akendao na yeto cappuccino hai munasikia tufitu tudoko yani utindu tuini tudoko twakuimia wendo kwanza utai kona gwe your tenders look good na ukaimkwa na details ile na ekito kwa tangu mwenze kana ikea some of the secretaries mawini are the bosses na very simple things wa manyomba na wabiko msini na secretary yasi kwanza na muona zaizwa kudileneza na yenda uka yote ayutsobia na nundo umeamu maitonyo manya kila kiende hayona kwanza ndo muno kabisa kwanza gwire na kwanza yetu kama mutuo abiko msini wa kulia how do I look like nuno amanye kwa let me make that secretary amona aimwati bula boss let me see you're matching you look good na keki yengwa mbanda na atabu eki yengwa na watu tutaonana jioni dana arabeiliara exactly utundu tunini tuzi affect mutwana waku wiso pindu ko ithia maono wathukie pia kangi malekela cia 8 mawe asemo mwaweta na ekayumilike pau buyo mundu nenda muthengiani ciapo nundu ila waminie kutwawa mundu kende ndao twa auskala kana mwetu awea enda ndio manda mwetu awea na ne usio kila mundu akaelewa katika kila mutwano wonde wenda we unique na kila mundu muka enda unique karo kila noni ndini wa Irene Kavata ula kwa ndwaite ticho umundo nanga utwano na ndini wa Irene Kavata that's my wife wow umundu kila mzee waku woni ndini waku ticho ulongi utona kuona ona mwako manoro na kuona kila mutwano kila mundu umependa beka ndo unique woni ndini wa mu na kila mundu mukapenda beka ndo unique woni ndini wa mume na kau niko katumia amwetekela amutwaye kuno uswe la mwikala ni joka manajo mundu ni cha woni ndini wako nikana na akutonyo wako on that uzeri ya mwecho komana kaka bring kaka electrica kaka kuna palabana nikana wendo suika wende na yule woka walikanya wabika nyomba na woka walekelia muhimu umate kala kaindu woni ndini waku kaya kwa taja hii ni sindu cia sio kibeti kitaelo lekelia mwitu anyumba kindu chambe mundu mukanda ile kulekelia mwitu ya nyumba kutwa ya mume leo lakini umedi no awe ina mina kuwa lakini kusavu luhusu mukibetia na wote luhusu kwa sababu mume sababu mume na ibundi jiko ya mwe bamwe nundu la mwe ya mwe bamwe ni mukwata time ya communicate kindu cha keli petu mauta kuthambia musee wako moko
ekole kile mundu oke kwina mia musewa kwambia kuthambia moko nage kite popo na communication ye kwambia bu ina cleavage I tell you onaeku kwetu ama we moka mali kama biganyomba makaya nesa makabuna nesa na makano nesa na maitendea yule mundu ekwiza ku amino thambwe na mundu swa bindu kaende ndale osisi akugwaja kana ndade nena ngoni akini wambia ku kono nenie na ato naenda mwitu muse waku oni nyunyu chaku nola mwitu ukakuya ni nyunyu yikala ilache oni ndino amuzumuka na kuwe mwene ndakuona ni waaye mwaje yekana na wandika kana na wambika busy na twana nundu you are very busy kana we busy na career we computer all the way through hayambi yakona dolatu ndu woni ndino agwambi otona kwa mundu ngi automatically we so binduka ate yero dolatu ndu na yeka mundu taila kweka niwa muyanga meati aka elewai au memenyu na mwaelewa au memenyu muyoza njukumu ya kusafu au memenyu kaule kile mwitu wa yakatuka ni one ngwe koti muse wa kokati atwa bedroom atwa atawe amukuye koti tawe kaule kile mwitu wa yakomagweza ni wewe twindu tuonde twa mwemi balatu ni wewe bala uye cheki wewe bala uye mubuko wewe bala uye computer wewe bala simu yake je we biki ndu kwatasia kwa hiyo na way ezo biruga zaidi ili kona atoye the wrong person na at the end of the day kumweka siendo niwe the right person ayona ni the right person mwetu ya nyumba ni waliro bwangu asia musewa hapa mwetu ya nyumba ngwano hapo nundu anaenda tena time ya kupangwa lakini pia ngwa imuta ilobwa sana sana si andeni nundu ngwa si andeni ni symbolic ni la maundu wewe pa ulaweta ba pesi ndu sia kumwene nizo kwa bebe mundu mwe inie kawaka edo again wa Maria na yu ngore ndiko na mention wana inie kwa very funny aije kai kwa kaka zia fundamento izini shakwa izini shaku izini something like that izini fundamento na yu nienda kutungile ngwate pesi ndu sia kumwene personal na Paulo ni wewe taba enda sindu ine siako sindu ile connect sindu isu ndukendewe andu ange makwatanga nunu makwatanga miambia kwenda na interest ya kumanya kindene cha mundu ya kungwe ingi mundu apwe na wayoso emukunyo basi nesa no wendo emuya nesa no mukonzo nesa weze realisi at ndane usienda nduka mosi kwa miruki akekia lakini ila ki isu muzeo bijana iwe manezi ni jukumu yaku usobye sinu izo isiako na mbizi atumawe ngwa sia ndene ukenda no miwe kala kindu to me that is wrong, it is not right nundu wenda we expose you they wa musewa kana mukago kwa houseboy kana ngwa sia ndene mpaka vest yes alright lika na hindi mitambo ni Mutongoi TV na twende na ukunikila maundume ukonia wendo wa kitandani ni chao chethiwe kana ni chao kisa kwete mathina andweli manenda niti andweli mana unethia yani kuma kioko mpaka wiyome kalite manenete ni SMS ni kukuna ni simu ni WhatsApp yani lakini hivi kabandu wewe ona kitandani kimuma ikoma ini sisi ndrende na ukunikila tusisie mathina mata wani chao maumieva nundu ni mwenda ni totene na indi mitambo ni wakwa Antikaro na ke Bishop Jonathan Mudhoka mwenecho na ngaduka mwenecho chao nizo tutavya kije tena na indi mautumani maku tuitha tuyosa isayu ya keli mautumani vamwena simu siaku edha wina ukulyo nyumbanie nikanawe saidi anitoa kwa atiani ya kwisila nambani situ siaki 7 ondumwe na namba ya utumani mukubini idha ndi unengelelia isani ya keli ndatika siana atandatika nyanya tuidhi atu ya modhi muoni kidogo na tuisio kedia isani ya keli lakini yu tuamba ukuidhi wanaonena ni ya munini nikanawe saidi ya nitoa minukilia isaye ya mbetwi na Bishop na indi kwa edukisia alama ende na utukwati bado alama tuiloele kwa ndungona maimbia ni muiloele umunde ni kinene asanteni sana
tutamba ninginya saa 6 utuku katendu katete kuma mitambo nisu nikana wesaithia maundu nimethe wa mesa wasao ithi kelelo kitu ni kutungia ni amisi yes kutungia ni wendo na ola waye tuo bau yakani wete sinduna itona kutungia ni wendo dawe noni waite kana twe kamatie mangite yes kiru chambe enda wendo ni waite no sio kumanyagana ngai ni wose obachamisi yes na waizia withia ngai aina gitumi kianeu kondwa musi wa mundu la witawa mundu na nicho gitumi wendie mundu ena muo kwake na amwete mundu muka na amweta mutethesia wake no usio ukethethia enda maisha asu ni malikite nyumba kwako asuma kulea kwina mwina wendo osa iyo mwanya mukwata ni obamwe na mwepoya ngai uwe yolo ni weka kwizila pepo wipa kipindini ki ngai ne uthi kwika chama thayuni wako ane uthi upindwa nyanganda wone maisha maku maila no kwindota enjoy mutwana no kwindota izo bika bandu bakwita your husband ani kana mukaku ani sindu itingenda imwe ni masyoki mwilelo ni mumaitha ni kwinda labda asia imaku matene mekala maisha asu matai mako tungia ni amebea na kipepo su uyendia ukite kana utianiwe uko bika level ya balamwe ni kana twanange madhabao waspe chindu zita wa madhabao nusio ukamana pekindu kitu amboya chananga madhabao na madhabao asuma mitwano kulia kwendana kulia kuyananisia onapia umemaenda kubika na mundu kaile wabika we musio uyara kuliko wethela noipwa wisani wani pepa wipa pia ndumenda na madinazo mundu mukazi ka nyumba yenda mume india mino monu wizeda ni wakola piu na wakola ni pepa na asu ni madhabao mato nenda makiwe kuma usiao ni waku kana kuma ndia nioni wala inenji ya kusiao kwako na nusio kama nakana Yesu Kristo okie kumanda na kutungia kila chaite nutono kutungia wendo wako ndino wa musi wako na maondo makasewa pekindu kingi chakele kimina wendo suwa kitandani kita wa wendi wa mbesa kwa oyu ando ingi ni moku kitia mbesa munopi ikabika level kwa ono wendo wa kitandani duibo nundu wa kuinda uwendi wa mbesa ni ukilile wapituka wendo kana wapituka maundu alama kwata nitie family withi ya mundu ya zinye enda nundu ya ngali nye ndukaambite mukau kana ndukaambite mwemi kana ndukaambite ki enda ndumba kia nyumba kana ndundu ya plot ndukaambite ki kana ndukaambite ki na ndukaambiti na ndasi ati they are limited na the twi athanga kwa kuelewa kana kuelewana umwe komwe umandhi wa andwele matwanite tiwa mundu umeweka na niendo tungilela kau nundu mitwano mingi wenda withie mbesa ila sia muse kana mbesa ila sia ithewa wa musiusu ni sia kila mundu ini mbesa ila ingi sio ndezi kwa musiusu sio tukumana ando tofauti ni sio memoka akaingi mbesa sio ni sio ini mbesa ila sia muse ni situ ithionde ile ya sia no kayele kida kilu sia kwa lakini sia muse ni situ yes nienda ka theory kaunu wae na ndasi ati Biblia yaje two are better than one. Eli meka balambe wa mundu ila woso kwati wa shilingi 10 ajeke biti chako kikwata 10 na kukwata 20 woza 10 plus 20 equals to 30 indi wose 10 watu akando yote na woka wose 20 yatuka yana ingi kundu kweli yituika 10 kupala mugwiso dhimwe na 30 wize dia kakumika kenda very far kenda very slow usio waila kwinda netau ni mwaile ukumanyai mwani achao na ukwati wenye wili hata na mwitungia ni ukwati pamwe na mwika lome sana pata ingo kuendesia mwipangia mabatala main mwimwe nikana nao mabatala ngi mtu onde kumanyondu muundili namo mizila ukona zienda pahaza metuki na numake kasindu makathi metuki na ala mesi kutungia niya mwakwati pamwe nundu two are better than one indi wo kwata musala no ithiu bitha katika account kana we withdraw no itumie nyaku wonde na mwiti wa moya sukuma ni kwenda muse mahitaji make mbese leo no kwata sehemu yanesia na sia kwe wanenganie you are cast beyond a curse
we usewati madhabahuni. Haleluya. Nundu mundu no mundu na mundu ni mwe waku ni mwitha ya mwe waku ndiko nundu woza mwola kuthinie we mwene kana ukaza nyetia kwa ninenga mundu ume aisai uti mundu ume thini mwitha yako. Yes. Kona mbio likangene kona we sawa. Yes. We sawa. Nundu mandi kwa. Yes. Nandu mabijela uko na mundu. Kai ukethia yani ni muthina. Yes. Ni muthina chaguo. Yes. Lakini nyene na mbesa. Ninge muno. Na musende na kana azeimaku na thivi. Na mena makaunenga kila kintu chondo kwenda we. Onaima kuwe ngali. Indi ngali muzee waku ndamelika. Ndamelika. Ni akwa. Ati yake kalila boda boda. Na wena siana sia kumwendete kanisa ni wa mwezi kia galini na mwendo kama niambia niendo kuya that is not right na that is what's happening na nyene nazi wendi wa tamaa ya pesa kana tamaa ya vitu za dunia hii ni tiende na kwananga mitwano mingi na kwa mundu wako endo mada kutungia nyumba yake what goes around comes around okiwa panda nocho wikara wiketha wisa kwea ciana isi akuna cioko bika bandu ikambio kwikania nundu ni wapandie bewezu na ziende ana kwiana uyenda notekwe. In fact topic ile ngituko kukita nienda tuko kwata ni kukita topic ya hii kulea kusubia si nundu mamondo mangi tukuona base ine kana kuona muzei okila kazi kana kandi ukenda na ndika kaya yakitheka no yona kuweka neza kaina akuwa panda chao ikonge kanoko na muzei siana na zabika bandu au mekanazi isiana iyozo ni kibeti nekipi kekizikia mutse undu katethi muzei watu tendane jamu noko na mukona mu ninya na moye nake mutumio ni wa ibavis kibeti kijai ibavis. Sure. Asante Bishop. Netambe kube baba ini nikanatu siokedia sana yake. Niwo mundu na maundu maingi. Yes. Ndi musiaisi wa Mutongo TV nenda kulili kanyakana twendini wa kilungu cha Kathama Kawendo na twende na ukunikila maundu alama tumite wendo wa kitandani yani mapenzi mathela metwanoni na saa 5 nisiaungama tuyamba kukunda kiwoba ini na tuisiokethia isani ya keli na kuyawumba ni kulyo yaku kana neni waku lota na kwethio inena ithia ndio nengelelia namba 6 cia simu ondumwe na namba yotuma ni mukubi twasiokethia ini kana wisaithia nitwakwatiania bamwe. Asante muno kwa laptamba nitie imwe alama ende na utwiloela alama ende na kwasia Mutongo TV ni number 1 nyene to Antikaro na ninake Bishop Jonathan Muthoka etosiokenia mwenecho inu ni Mutongo TV ni undu withia wana kiutani ni undu weta evinya notonyi. If it is not mine, tell me whose it is. Ni maundu masiasa enende meba kubiku maka mutiani. Mimi nitakuja kufanya mutiani yangu, nyinyi mtasahihisha, nikipita mimi naendelea. Akishindwa in 2027 ako tayari kukubali na atakuwa mkulima. Nisipopita mimi naenda kulima. Vyalama likilebo na matungula wea na vyalama akomie kilasini. Kama mimi ndio nilikuwa nazuia maendeleo ya Ukambani, mbona haiendelee? Ndoa bingi Ruto kuma serikali ya ambia ya Ruto ndao kabukamba kwa maendeleo. Gen Z ni mamwete kutuma mundu mosiai. Ati mumesemaje? Wewe Kasongo! Hata Ruto mwenyewe akijifanya ndiye chairman wa IBC, Ruto must go. Na mo Asia imakulwa measiata. Nisenga na ndwangi ona yumbe mundu ayukila kanene ya Kalonzo tiwa class cho. Kilambeke muswani wayo yu. Tunataka kwenda tenda Ruto enuke. Kalonzo ni mundu wa kwekwatu. Members of parliament yaileta kutibule development kuma state house. Hakuna mtu hataki maendeleo lakini maendeleo ipatikani Ikulu. Ilo kwa ayumbe na bwata mateka. Ndio kwa nigo Serikali ya UDA ioperate ya handout. Mali ya kuka
ni ikumbi ya siasa kila wachumwa kwambia saa 3:30 cia wiyo winake Erastus Kithuku Anzomo wa Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Kendo mundu usiawa nacho kinengo nonga iwanengie matness yo mamakana ni nacho ni primary school nake ana na kindu kikapika bandu kethe kindu kikivithika hangon makina kindu kithia wa nthini wa mundu na kikamumyo toini akatanga songinya ndisianta talent ya kunenyiba Uzonga kuikia talent kusudi ni umaloke yo kamishughulikia kinengo cha mundu nicho kiseo baseme ikalile yake mundu ndela naye kama kwa mama ndio kwikalo maisha makwa ni sawa kumanya kinengo cha kunipusie mundu waki mianesa kisao kumia kindu nye ni namba kende ni enda bandu gagidia namba kenda ngimeze mubila konzi ngale gwithia na umezio no naje ndo ndinege wikosini tikambelwa ba ukamubira kama na nafasa Shabeti Wambua kila wakatano kwambia saa 4:30 cia weyo ndio kwetia kilungu cha inengo na mikalile ni va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio dhambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonde ona kuo wendegwa no thambia vaikindu kithonokete kutata na wendi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usoni kwa mwambio la museo nutaona tafateke esilia yeye mwalene mwakama katika masilia 10 maunduni maku onthe ikithia nusongete nambe nundu vamwe vatua wanevia tausi wana hithi bandu batekindura mama usio ndesa baje wina kapointi dikana nake kamundie kaela no kamundie kale kombina mundu saingi mundu novita cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwauo ni kuendeya kwikala pala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa Otivo kowe ni nyoni ni komie kowe ati mama ni juu mabiaba ake mama wewe ndo akanite kase tumwisinesa ni musoli na nika mundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiyawa mbuinzao ya yeneke kase niwonekie avilaniambia na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambia saa 4:30 cia wiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Kwa kweli na niwo wendo nota uwau niva vika vandu ukethia nota ukwiwa mbevo na nota ukwiwa muntia nivesa kusongwa ukethia ona liunu kwema indi niwe nevave sila metho imamoyo ainovo vesa kwisila mawo munuka utamuka kana ndi ukwata to nundu waku ni uswania aina wisa kwiya mundu numba isyato metho amona mundu emwelu no mumesa kumanda mundu aka mapuni ataalamu ni mavetuki disie no kilunguni cha kiwiyo cha Mutongo pala utonya ukwata mautao na kuolelelwa cheni jiulua maundu makonetie wendo nikilawa kwa mbelilia nginya wakatano kwa mbea situlu sia wiyo nginya saa 6 sia utuku kati va Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Uchandu minawani kuisilia kuoka indi ukeka kiuwisila sia wiyani kwaku ndoe makutani sia na dhina na kwa ilia mekalile yaku silingi wa mumandi wivata na uo uoneka kuisila umandini kilungu ni tuthukume tunachoka kwa kukelewa kwa mbililia nginya wakatano mwendoni wa saa 4 sia kiokoni kuvikia mwendoni wa saa 8 sia muthenya va Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba.
kwa kweli na niwo wendo nota uwau nivavika wavandu ukethia nota ukwiwa mbevo na nota ukwiwa muntia nivesa kusongwa ukethia ona liunu kwema indi niwende vave sila metho imamu yo ainovo vesa kwisila mawo munuka uu utamuka kana ndi ukwata to nundu waku ni uswania ainovo wisa kwiya mundu numba isyato metho amona mundu emwelu no mumesa kumanda mundu aka mapuni ataalamu. Inu ni Mutongoi TV. Right, nitwacokeria ingi ende musiaisia wa Mutongo TV. Nienda ukuthocha ingi sani ya kelinka na tuende na ukwatiania ndini wanena ni witu muthinyani wa mundi kilunguni cha kathama ka wendo laindi tukunikala yulu wa wendo wa kitandani kana mapenzi kwa kubi kwa ala matuanite na mapenzi ni kwa ala matuanite Bishop Asia ti kwa ala matatuanite yani ti nukadhifosa mundu kuyanza nikibeti na muse kana mume na muka kila kiandikito Bibiliani kiuni chetu nenea yulu wa mapenzi eli ala tuanite na ndi tutho cha ingi sani ya kelinye itu wa Antikaro na ninake Bishop Jonathan Muthoka ndini wa kilungu cha kathama ka wendo twende tenginya saa 6 indi kilungu kila kikukia kila wakati ukuma sainya nginya saa 6 utuko kati yeni ya saa indi wina mwanya wa kulia yaku kana kunenga ne woni waku na muno makulyo kana wisi kwithia nitwa kwatenia vamwe na wasungiwe kulyo yaku na kwa laini tukwatiane inamo tuikwatiane na moi sani yambe na ni matonye laingi sani ya keli karibuni sana tena ndini wa kilungu nenda ukunikila ndini wa Facebook yitu niona mundu kwitwa Kalingata ka ukamba makutano asitie following a live unge kwitwa Alex Ngila asante sana my brother eva amasaku asitie Caro a great job ngethesie mheshimiwa Bishop nuwakebyo ni Alex Ngila Alex yase no mwezi tuko pamoja ukasia wito wa GK Kasendi na wasitie ngaliko obakilitwe basongetwe utaitwe utavitwe maundwala maelite obakilitwe sawa sawa mundu kwitwa Kizito Musioka we baba na Kizito ingi Kizito Musioka kasia nye nidhima size yake nakalai umesema usiye na ndeto wena ndeto mundu Kizito azima anajawe mundu kadete kuma muka utafadhali ndizi ndeto hizi yazilava lakini no sawa sawa twende na ukwate ne ngomba Kizito asitendi umundi mutukwete asante engalikosia mbiuni mwala na onge kwa sia ende wasiana na ndoima usuni Antikaro nesendei iditu ukwete nesendei nina recho uwakwa nimbolosia ya Katangi asindi maende na ukwate ni siku ya line mata naandika mautumani mundu utwilo ele ndini wa TV yake kuwindi twende na umwia kini kilungu cha kutungia ni ya mitwano kutungi ya misi nikanawe saidhia nitwailia kila kinu nuno mitwano mbingi ni ya dhelile misi mbingi ni ya anangikie nundu wakwasi chao wakwasia wendo na muno kwa alama tuanite mapenzi ni madhelile na Bishop yende na utwelesia ni itumiao kana ni sindumiao ile ituma mapenzi madhela mutwanoni na itunenga usungio wa toilete kwika hata Bishop yes ndio matwanie mena wendo mwingi muno na moka mathimwa ningai makwata mwana na mwana atuikaneta kisie cha mapenzi mwewene kaka ya wabukate kaka komo kubaka tu wakitanda kumbe ni wezi sasa analisia ile utuma mapenzi maito affectika
Karo wangulie kulie sio munopi nundu sana kwa andu alama na atwanie mema mitwana yimbia haingi mamo maratizika au ndu ni usumuno na maratizika ata ni kwinda mathina mambia akuaibu yu andu ingi akaingi maku amapumo ni mola wa kana ona ukuito iguyu wina njukumu ya kwikala na mweme na ingi maikwata we akona mundu inda akathiuka ko inda akwete kapu inda akwatangite we nena zazi ya mume ni ukie na nda kwetyo aende na uzola kala kapu kake na baikalwa aisa kukwata mwana akwata mwana ula mwana ainengwa the full attention na nienda ni nene umundi una nitae andu alame katika mitwana imbia kana kwithiwa wina mwingio wa ibu izio mini kana wa isolate maisha maku alabe musewa hayui kani mine na ni nenu niki kila mwaile kwikanikana mundu ume waile kuelewa kana wa mino kwebu pe kindu kitawa na sungu paradigm shift pe na kachenjo kanini katalea kwithiwa ni kwitha kini kindu imbia chukie mwene wa mununu na niwambie kuona endena kuyana na ndezi ni jokia ni tendini wake kuona ila excitement ku mundu ume ni waile othethe cia muka ku overcome that excitement na nitungia mbea muno au meala weza akona mundu okagathengia muka kumonetina na amwilingilila moko na huko kwato ilebu kuzi ni ona nato no mutitio panini akamutitio panini we connect na mwana we connect ya mwana ne kuigwa ne sazi yu alame ka au menda mate the jekbeti chuku kwenda mena ena is right of passage ini piangia mino kwebu ni maumanwa mata thengeania nezo thengeania na mako makitandani makako matanisie ona maithengeania na niena na aje kauti kasio mwana mundu muka akwebuti lazima aketenga wala be mume kana kamina kusyawa no nginya mwikalende mwitikilane undu mukwando kana kau undu mwale akwitikana undu mukwando kana kau nikio twika kabyu katika mutwano wanyu ndege kabyu ata mostly akama amina kusyani menda ame very close to the baby na majulo ni muse pyu kwithe kana ku ona kaka yange muzeni watiwa kangi angikita ona amaka yaba katikati wa muse koma ngalikuyana ngalikweno yes nyonde mu excited lakini mwele wati pe bandu babikabwe the kilo mune unindi ulongi nundu ila kuucha na mutahanizie kila mundu esioka mwenu la wake permanent we mundu mugari kwenda nozie yemiro kindo na leo sioka mwenu la permanent ini mutumia au mabau aino kako kazi hawa yes nyetu kwa tuonde ndukeka twana twa kwa tuonde penga kamwe twa asia tukakomia katikati witu wow. Kitanda kitu kila twa ina chucha cha 5x6 na 5x6 kitanda kinene kote njito twa miyao tukakana kauni twa yao te yani palaka yetu kayito sana sana ngaliko kutani na endano inyano twa ngomba katikati na kwani koma ba mumelo na tuikala palaka kweza kuia ithio nde twokela imwe ngamose anga mukwatithia na mukwatithia ithaka konja akonja kana nundu muslika kakaye ne kula kwenoya kaibino kana kiumati na enda ni issue ya kiumati kio ndawa ila wailo ne mwana waza kiumati fact pe ndawa yeto wa colic drops anu mona bone center onzio independent ndawa yeto wa colic drops ituma mwana utakwatwa ni kiumati ato nundu kila kitu mwana au matwa ni nzebe nenda awezita wa colic drops their area kitia nenzebe kaumia nzebe na mwana itulia asante daktari na yue fe issue ingeba yes fe issue ingeba ya kibeti chako nikene cha sia kana cha teteka yo mwali tekwikala binda yanata mwitu kane mwasi okapo nena nazi wakule kule siopyo babe na kundu kwili bena kusia kundu kwili pia ndo masia through cesarean pia ndo masia through natural either kutemwa kana kusia natural now kusia kwa natural pia ndo kwizila kusia ni kwa manange kapyo
either mwana munene na unundu akusukuma na mwana usu munene kati wa utembwanga muno kana daktari kezo lasmika utema nye na asiati determination ya methela mwele kwikala yenda na cia kwena how soon you heal from that from birth isu ilona and through pia ndo maili after 1 month na maisha maisha come back to normal pia ndo maili after 2 months maisha maisha come back to normal pia ndo maili after 3 months maisha maisha come back to normal ko isu zitengemea how fast na yo ningi nundu tuyando mukau akenda ena condition yo tumwa utakoma nako onagwa ilo mwelewa yue nyana thena na ume amwe tionde we mundu ume uka after mukasia na ndesisia sindu isuwe waweta condition ya mukaili hata kana na asie na nsia yeba ayase nukwenda na ake mukasa isu ndai na position na wale ayumalanza nundu numubatie nienda nasyo mundu wa uthinza ona wewe muzio no uthinza okay niki nuna isi sindu imune beba naenda wine beba ya uthi kulalanza ona mukaku eyo musio wendo na kitumi cha uthinza lakini enda twine beba ya kwenda kuthikuika na ikuyenza na iwe nene zaki mukaku ndeka katika alenzio ndulio mwelewa teno ta mutu aita weka ata wako maana mundu kila mwenye kuliwezeo wendo mbia mundu ngenda wako maana mundu kila mwenye then ndio mimi beba yali kile ila wa university weka ata ndumbia kana ndweka lano weka la so to me ni muno metuko na ingino kwisesea kwenda kwisesea wike kwenda kwaku ni kwitha bekindu utwa out amani yao keka na ndo akwata way out na nundu na ka excuse kanini wesembo keka nyana asiati ekaitu ende na ngo cia kuikiania no thithikia we mwene kana usu nake timo maitha ni kibeti chako na ni mwe wako ko usu bya mwe usu ndo no zubela wako enda ni wizine zaki duwa moyo we mwene aende toko mwanza ona akukiu kwenda kwika ndukeke bila itiati ula wizi kwika nesa na ndeka kwake ni chao ni nai na kwenda mutui waku undu wiyendete we mwene ni kuleana na kwika maundu ala matonya kumuata ala we mwene na gutewe moyo oyekwa tuweke twende tuyatu yasio kwa kilomo love your neighbors, you love yourself. Enda mudu yo waku nundu zinu waku permanent. Iwawe bagume. Ene na onoka woka mbio beba bangonai no woto no kusikodedezi. Na no woku kangi amboka. No wewe za kumyombe boy beba yengiba. Mwiwa mwanza wa thenge we za wa thenge yo bakubi. Ene sawa weta mbebo. Yuna yoi. Pendu tu kwasia twaile kubanga register. Ya kwika mapenzi. We kwa chumwa nikana tu nikana ni chumwa chonde siye karo ekatwiwa nati kangota bike ani ndabya ne so mundu nawe mwethukisyo mbethukisyo oyosande to na muziaisia onziaisia ozande to ni ndo kuyatika naturally paingwa formula ya kweka mapenzi na wewe ndo manya paingwa formula kweka mapenzi endo kekale enda katika botany no hizi atu nyamutu tawa mangays kana tukuli no yenda ikaloba kubena tuo wichi ondu twikala nasia withia enda tukuli tutwake thekani twinda na formula ya kweka mapenzi ona itu ile kweka na formula ndio mundu paingwa sande enda mukapa na enda bena mwanya onangewe na mutamani muthenya na ndiwe ndithe benda na mwanya na ilo mukunia simu kana ngoza ngali ningenuka enda ndiwe yani enda ndi busy na thinge konla kwa ngwe andenda kwika nundu ile na mwenda onake ambenda ilo umbita niki nundu akwenda ila mwambia kwikia conditions minu yitu react ya tofauti
pe mundu tu no kila tembe tu akakoma naona mundu akamuzizi akewa atamani nundu mo aume mamini wani usisi haume mamina wani usisi na ila nene aume mekani akusisi yu atamani wali utakwikata atamani tukaende kwika nozu endokeke no aku yes kote dada diana tozu atamani ai ona yesu sio bika bandu asiati ulo siaza mundu mukana kumwandi maya enda ene no lawikie no kaisio mundu withia ao mengi makwata wanda tukula tunini kana tumezu kato tuyo kutukulani kana tu ene kato tenda ukweli aje niwo wewe ndio yona mundu ekalasi tu tunena kila chau yani wewe ni oyo muno na imezi weekend yaume unu ndelila wezi weekend ya Samson akamezi weekend yaume ona ala ukula tu ikala aidio na idea ala tu katika siasa ona idea ala tu katika siasa tukalia kwenda tu gangari tukalia kwenda tu strong akamenda amatu sina doubt pe mundu wa mga kwa chaka mano mundu ni kiangwa boss wako mundu ni beta nake noipangwa no nundu wizi nagundi kunu usio ukamanya katika alisu weza kuyidia katika alisu tunga mesile balabe mukau ndukatwaye mesile bawona sindui seiliu nundu nokwa ilo dio basa mu bwile obachoka na mabachoka kele akatatu wetuka Samson we chunga sana. Right, asante sana. On their line mind na utwiloela mitambo ni ya Mutongo TV. Twende na ukwati ni andini wa kilungu cha kadhama kawendo muthinyani wa umundi na tukunikila yuluwa wendo wa kitandani mapenzi maendie na ko mapenzi maamini wani chau na ni chau ndo mali takwika alama tuani kana wisaidhi ni matungi ya wendo wa kitandani enda kunenga ende mwanya na ibuso ni saa 5 andika mengole na inya nienda ubingu ya simu yituni kana wisaidhi anitwa kwati ene vamwe 1-on-1 ukulia kulio yaku nikana wisaidhi ya nitwa songa imwi onesa kwa windi kala standby edha wine kulio nuyandikiye bandu nda ukunenga namba ya kiseveni kana withe nitwa kwati ania 0792792553 0792792553 noti muonza kenda ile muonza kenda ile 553 isi niyo namba itu ya kiseveni indi wako na simu withe wikwatiania na itu nikana Mutongo TV. Hello Mutongo TV. Hello Mutongo TV. Hello. Okay, sawa. Twende na ukwati na 0792792553 0792792553 yo namba itu ya kiseveni indi utukunia simu Mutongo TV. Hello Mutongo TV. Okay. Sawa. Indi waino kuna simu sisi ya network nesa nikanawe saidi ya network kwati ya sia network yaku nikanawe saidi ya network kwati ya kulye yaku na nukwithiwa uisungiwa ni Bishop. Mitambo ni ya Mutongo TV kilungu ni kadhama kawendo una kwa antikaro na Bishop Jonathan Mudhoka. Tuende tenginya saa 6 nicho kitumitu nengete mwanya wa kulyo kanawe saidi ya makulio maingi andwele matwanite mapenzi kula matheleile yani wendo la mwaina gumo ya mbisya mwisi kula waendi karo pape munugona aikulie kulio he kuliati yo mundu menwa bike kitandani na mukane kwenda nakaemwa kato ambikosa simu Mutongo TV. Hello Mutongo TV. Hello
wa ndisi network ina thina mwao. Okay. Sawa 0792792553 and then we serious no kulyo tafadhali wako na simu nena na wasia munene ndi etha ndwine kulyo winenga mwanya ndo alangi nikana wisaithia ni makulya makulyo 0792792553 niyo namba yitu ya Ki7 wine kulyo yiba kana woni etha wona woni pia kana undu withe wapitilile mutwano ni mapenzi ni menyu kana mutwano ni wenyu no uwete ni kanoke the bishop ni wa kuelekeza kana kutaa undu vailite bishop wimbite mun beshabiki yes, beshabiki wa kulyo very interesting akuleje mundume no apike kitandane na naye kwenda na ayenda ayema ano mundume no wokwemwa yes ndana abatwa ni waemwa kana sie condition isu ni yethe yawa na ndo ingine mabika kitandane no katheo na ndeno tonye wa kukoma na muka na kiki thia waniki luchambe ni miile haume aingi ni pe maliu matanenga mundume pinya wa kwenda eno weso wa kukoma na muka tameva kwa mfano mundu musele tili wa mundume musele haume ni menda aku wa liu wina kibothokanyo ngima muna muno ni liu musio na liu ina a lot of proteins na very few carbohydrates nundu most of the times alameta wana kamba manzi kana sperms almost 75% ya manzi mamundume ni proteins kana body building foods kwa pe mali mundume utonda kwekala haya kwa the artery ambika weak naturally na nundu akitumikiwa umeamwe mabika kitana ni mawa angi ni menda na over excitement nezu ni condition itonda ku address wani daktari ukabika kitandani no ize the wabika kitandani niwe kwa we ready no imbika excited no kato amdosa simu Mutongoi TV hello Mutongoi TV hello Mutongoi TV yes tunena na ukuma ba nena labda nimeshaoguma kwa itanga ati u hello labda nimeshaoguma kwa itanga longole muko mitsanga yate mundu itabama kala kwa lima ajikebe ndayanata ai mundu ale kwikata mundu itabama ale kwikata bishop noya mundu ale ekule mukana mundu ale kwikata mundu amina kuitaba amina kuitaba ni lokala kana mwela kwendea sawa asante nitoewa right aya no songia bomi nela story yami yes nengo musongia kule kwa une bwana asia ko pe condition hizi ya wanaume whether mundu mosu amina kukuma kana amina kuungama abikame excited na endo thenge ya mundu muka onata ambito likandini aimini anza na ibwa nezu ni condition itona ku addresswa ni hospitali isu ni condition ya hospitali yes zielengi and that condition ya hospitali kana ugena utona kuliwa hospitali isu ni ndaje mini munduzu enda counseling nikana ekalwende ni mundu au mwelewa sana mukanu tona mutethesya muno when it comes to that kana yapike binda yu ndu cha keli how mengi nimoka amaka wa mateo manya no ile we wa ye na ndwisi wina kitu kitwa prostate cancer na ndwisi na yu prostate cancer kilajika isi ya kuthiuka kwa thakame
katika the testis. Nunu thakame lethiuka katika mema mundume. Nimo niyo thieta vinya. Kwa the process whether we wawaye na ndumanya. Unaweza kwithia katika condition isu. Bailo hospitali no kaendo kasiwa kanoga zaidi ya we sawa ondonia. Okay. Ula wakulia yo mundu amina kuita bakana ni maile kuendea kana maile kuendea. Yuni enda ni tabia umo mundu kana mundu mukamina kuita ba ona niwe wenda emo ot be watene. Kindu kila mwika maile kuika maile change style. Mundu ende na mwana ndu endo mukomea uno na mukomea. Idi no mwende no mwike sinuzita wasisasi. Muka komo muka kalanite eso twelese isi muka komo hiyo ene muzianetie osindu sia mthembatoso lakini hiyo mini mundu muka enda ni muito ndako mwanake no ako mwanake kila wa mwaile kwa avoid ni kumukomea yulu ndakeze kuumizia mwana na style ni mbingi ni kwatani wewe Bishop no kwesa utwelese style isu sia mundu muito bingi no kweza otwelese nikanaindi we mitambo ni ya Mutongoi TV ndini wa kilungu cha Kathama Kawendo wina kwa Antikaro na Bishop Jonathan Muthoka tuende tanginya saa 6 na nini na kunenga mwanya wao kulie yaku Mutongoi TV hello Mutongoi TV hello yes ni Christine kumanga nikosia matu. Christine ongelanga wasema hivi. Kumanga nikosia matu. Ni Christine kumanga nikosia matu. Asante Christine. Karibu sana mitambo ya Mutongoi TV. Nienda kuja TV. Ni wababe no muni utandelea mundu na hivi kashoti kama na mundu mko hivi andene ande. Mundu mukanda na yaniwa lakini mundu ume ni wani kashoti kamwe na na atyo mwa yuri sina yuri dawe na baka kioko yana kioko mutu na ndende yesu ndai kubyo sawa asante nundu ekuli yako no songewa all right yes Bishop akulie sio muno by the way almost 60% of men mailu undo Christian yakulia mailu ko Christian ndui weka na weka neza wakulia ndo ingi muno matendo kulia tu aho mengi makona akashoti kamwe na maikoma kitumi ni chao na mundu ali kinu cha mbere cyo wena eleja kuhusumile enda mwe waku ndui na bidha ndui pota kusukuma round ile kana itatu kindu cha keli ni undu wa mwene ukwelewa mapenzi Tipe kaindome matesi haume maizi kana onaila wathengia mukau na waililaka muyo kau kako baba kubi wa muyo wa mukau na wambiyo mukwatanga peka excitement kange koka no kethia wungamio te umanya niki nundu akwenda kithethecho kimuka na ila we kalabu na wambiyo thokia bu na akili yaku ametonga bu ngwile yakungama inde ingi moka mundu akoma na muka nawe amina kwemine ayona tawe kweanitse muka na ibo wina lejena asia ndikindu cha pata muno mundu onakuya andu angi makoma makakono shoti usume umete mwi na meonde makiani wana makoma kokasia niki nundu akwenda mambi ye basa na uyu ambatwa wezethia ayuko lika ula mwangoni eni ndio maenda oeli yulu na nthi keli katatu webika na jani katatu simu mekatika okay nuona ko uzele yu undu wa prepare mukau niwo utono muyandisia mapata make ona shoti imwe no muyanya lakini enda walika na wekatia na wasemba mbe wake ilopika noko ne shoti swimwe na akiatiwa eonziani ona akene no senga no nwi dia wapika level isu while you could devise the second method na second method ile tau po ni boju ulika katika tuwa mamundu mukoyo wako no ikala pau
na hindi yu yambie huku yeta nasungoma mita kerasi keraus ambia kuthauka na ila sensitive parts yake umwambatie muko bikabando nelango ya kuyambia kuna mituki na mwosana Mutongo okay Mutongo TV hello Mutongo TV hello yes Yindi kisio tunene tunao Maris Mola kutoka Kumaba Kieni okay Kipindi kisio mundu mugayila wasendende ya uima waki umunene aila wasendende ya chao ndende ya na madhao nondu umunene okay nibu waleta kwende baleta ndata nani mukau nani vinda yambe yuela muona mwatwa nai kana ni mwikalite kana bado mutekalite muno muda ambete ikala muno okay sawa asante sana sawa ikule yako ni usonge wa very good yes dwaliwa mwewede isi ngai atwathimie kwanza yase kibethukani na kuyanu mathimitwe na ciendone nange bewa ilingi na yu ukeza kukila wili ukathi ukethia wi munene bewa mukau pesi ndu ile ituma mundu ewa mume munene chambe poor preparation yake okay wale ku prepare mukau nesa fajaina yake kana mwi wake ile la yake yesa kulela ikathukia nzia ikanenda yeye lo kwazi ni we munene mbe wake na ampa upa pesa la mtoto wa mwana pe mundu yana mtoto wa mwana I wonder pingo mundu yana mtoto wa mwana in the preparation ni mata kele unwithithia we munene nange be wake ndukalike chabinya inenge time winenge time na weza kwithia ona kwanza ni we munene mbe waku na basa paingwa mundu mukawenda ayo munini kwa uba imundu mukamunini in the preparation ni mata ona nuendana mundu ukona iya na aya wizde na iwa ni kwenda ni wo wa kwenda we munene mbe wake in the friction ila jibo ni wa mukuruza wa mukwaruza na wa mutitiane weza ithia ni wewa wo na wosu wetu mwaya indi wa mutu aithio nesa withe mundu mazo kya kele pe andwangi matenda na mucus matenda na ila slipperiness no kethia mukaa kwe wa muthembosu ndukamublame pe mauta meta wa katwa sesimu katwa sesimu Mutongo TV hello Mutongo TV hello yes tinde tata twatinda nesa toiwe tinde nesa tena na hukuma ba nene za mundu za sasa kuma kinania adriva wow karibu sana yue ngodi yae pia ndoa na mawele ayu kate wa mechi mundu usuye na kiwu kinge muno wize zila na zainge kyo kozane ziondo kweka mwazi wethe na wethe awe mono ndo wethe awo na kukamona kweke mie kauka mona kweka mie kiwini kinge wethe ai kinge byo mwa asante ndo nethe anete amoka zawe wale my brother nusungi wa mwa sawa okay asante 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 niwa moyo ni mboya siakwa kana ngaine uthio mumya banga nisio komanana no mambo themboso akimwa ndu imwe ne mbanga lakini mundu muka kwinda ena kibuti uthuku kwanza nusio nundu itha imini mundu su ni fertile kila kibo waile kumanya ni
hundu tono tumia advantage ya kiuchu ku create friction no ukethia wako manake direct no kuigwa if upatingwa friction nukila kitu mundume aejaculate kana aenjoy ngamelo vutuose simu ingi usongie sio ndhe imwe Mtongo TV mekatika. Okay, sawa sawa. Twende bisho. Nundu kila kitu mundume aenjoy sex. Ni ila bena kala ka friction ka smooth. Ka opinion ya the penis kana muyo wake. Ndio mutizo. Mutizo na kuwa aibitu bandu kwa tueneza kaloma nesa. Kwa kila wa ile kwika ile kitu change style. Mtongo TV. Okay. Na change style. Pandu both indirect either yenda through the site. Na wona I enjoy. Mtongo TV, hello. Hello. Yes. What nata? Hello nangu. Dara. Twati ndane satwe. Ni sawa je. Nabone. Ni mozoni volia. Kwa nenanga munoko wawa. Ni golia. No ela. Dige ko ya. Kuna ge kimbu na ge gube. Kuna ge kimbu na ge gube. Wa ge jao. Age jao. Gube na kana jao. Okay, sawa sawa. Tukita kwa Asia. No songi wa. Okay, sawa sawa. Thank you. Ko na Asia oya wambe uswinda watange wake. Kwa Asia kiu. Ailo kitopindwa style. Kwa mfano endha mwikuna ila ya flat. Muzieti umwazieti no ludonge nandi. Mdo no pinduka mukaenda side. Nikana alama umathengi anisi. Ilela na wathengi nizela kiuchu kyokusia kwiwa kana beke ndukiende umwigwende wetha wakombanwa nesa na wende yotatenena no bika wala na kwa style ino so tuvundisia kwitha wakulia kuhusu ila wewe wati mutiso ni mukubi na deubika inatha wewe ni mukubi na ni mwimbu wewe wati mutizo ndio kuna wewe wake ndio kuna wewe ola waileta. Now, kila kitu mutiso ratokomati lazima ulike gina kundi nipsho. Yes. Ni welewe hii. Yo mutiso ailo thokomela ba. Nundu mutiso no thokomela ba yo luno kamina maundu awanthe. Nundu sex. Iye enjoy wani kwenda. Kato simu imwe. Okay. Kwati yo. Mtongo TV, hello. Hello Mtongo TV. Pole. Imekatika. Sex ndio enjoy yani kwenda wina mutizo munene kana mukubi. Ni kumanya pala mutizo wale ukwatila yembe yake yawya. Nundu katika mwi wa mundu kana ila ya mundu muka. Ina kundu kutatu. Kula kwenda kwa sensitive. Pambe ni baayulu peto wa clitoris. Ni suni the most sensitive part. Yes. Ya mundu muka. Na ukamanyotha ukanesumi osu kwanzela elete ona no mini andeto ba oba pala bangi ni within the walls katika within the walls intinda asili ta terraces pena maso wala ma contract ya ila mutiso ambio bitla na kwambio kuthina ndini nanza pena maso wala ma contract ya maso lazima ya contract yani kwenda mundu ni munene kana munini kila umeno onamenyo mutabya no mwati nduma no thukuma wikita kwa wena kindu kinene yes lakini kikubi kitobika kiubika pala kya kwenzande kwa uti kwenda mukubi aje manyati penzi ya waile kwando mundu usu akewe na balo ku style la mwa na ku style la mwa ilokuna akewa mukita pala Mtongo TV, hello. Hello Mtongo TV. Eno atinda. Twatinda nesa mamityo iwe. Na kona atinda nesa. Tenet na ukuma ba. Nije sinta. Nesa. Yeah. Tongo kia ai.
ikulia kwa zi hello ningukwigwa ikulia kwa zi twasiela wakomana mwene uyu na ethi shoti emwe na nuna ni wakola ni mpaka kwacha aya amukulia ni chau aikwia ni wanoa na no mpaka ingi alafu no ona no mimi naona 2 days ona 3 days ni muno ni muno yani asia ni muno we nathukuma maybe we are ulodhukuma okay bishop no kueleze mwana ekani nasie asante akulia kulisho asante okay na akuli yu akulia ni nakuya ni kitu kikika kwa au mengi na nikana one rescue no ngina wambe ko identify yo kuno akokuma na wanachao ni we are hotel either ni we hotel za we bina kana ni mwe wake we mweno tena bina nundu kendo muya mokeo throughout depo ta kwendena bina wothi round ile akenda aizali ute umutethese kwendena bina wako sukuma sindu hii silizi kuma wana maso depo ta kwenda round ile keli onenyo ona mwaka ni machangia aume kukola ata niki niwoka mwakoma ona hivi aume no twenda au kwatangwa tukegwa tuje enjoy mwakito ukuna na mwamina ayendo tata kukiswa nini ndukwenda kiswa na silizo sio kalaja elame pate yo Mutongo TV hello Mutongo TV hello yes watu ndata nakwa nikudia ati na uketi woine wana style gilo te kwenda na kuenda style gino oka ilite kwete wakavyata okay ikulie seo no songiwa asante we juu ekana mina yambe ambo mina yambe koko ngwasia no usio yuka kunengane kana kuisa na tio kukitokoma no itambu semao no imame wa no longe na yende ni kwenda pia involvement ya kilomo ndio kwaza muhimu waenda around imwe na kukitothuka kitobalo kwa imota mwaibu no imwe aendea ayende ainoa we mwene nuris aikitoboeka we mwene nuritalitia kuupa u nipo meoni ndimeka lende manena ni masio mundi no rutata kindu kingi tofauti enda mundu ume no manyakana no gwandu ina binya tabio muka umwe nyani wani na thino njenje diet enda muse wakundu munenga tumatumbi manzi tumatumbi tumeno shilingi 15 muyo tumatumbi lugo laisi matumbi maboost ya pina wa mundu ume muno ndio sauka bado ni saithi ya siendu isu ni wende na power yuna kiongi ekwasia enengo na style lete okay oh sawa ende ya bishop dawa ya kumina kunengwa na style lote kwenda ni kwikala mesa na mwitikilane no mwikale ndi mu communicate munenani nunu ndu mukwara cia binya na kende ukwara cia binya no mwikale ndi munenani mwitikilane mutate style isuwe mwene na wena style imbia ve uthukua ethaniwe kutabia kibeti chaku umundi paingwa thuku fact na welo mwa umundi nina game ya imbia ngenda tutata lakini ingi makola cia umisiepa thina wa andu ni wosu nundu la woka kaindo kaime no kwendo kethu kicho bare TV ne teno umundi we mundu atwethukize na akwa mundu maingi muno maimbia na atwa ya mukawe na ndana atwethukize ko akatwe tweke kona era mundu oka na style imbia kwa ndio kwanza ume na thuku muno ukagezo gwe endo tuliendu au kule numa nyingi una maniye ko kila kibona ati kwina nzia nyingi cia andu cia usoma amwe usoma ko mitandaoni nge Facebook
kimagasicho maviso kundu ange magegwa KTV tenu ona mundu kana gasele kaimbia na kwenye niwa moyo ungwatile ba kenyunyu kana ungwatile ba ituo ekakwe kata ekolea iwa na hiyo kabola as long as paingo mwe kuwa wo na mwenda saitiba oisu wiwondo kigeta kilia mundu mwe kila mwe mwambia mukanoa sio kaile ni mwe amwe sawa no marata na one mwe yende oba nundu izuno summary na izuno experience na no basongere maisha megala wao. Asante Bishop. Ndatika situ na nasi adala titia legend ndatika ndi sine muonsa kana nyanya sioka katoko na isu chako bauni bo unenga ndatika nyanya itialete bauni bo unenga na ende ndeto sia mudia na tuivo yani kana tumino kile kinenda utambwa amweka te wa line mende kutamana neto Patrick Muthami okasende utuati tene samuno asande ngaleko chaithanga mundu kwitwa mwesh mwende akase nake aende na utukwate live engaliko sia tasi yakuni musi wa ilobi mundu Faith wa moja azite tuimwe na Maria Mwololo akase noende na utukwate musini wa ilobi. Bishop ni mwanya waku ndatika sianata ndatika 5 ominikide ni nena asie na ni utunga maandikoni wala twambeye kwa Paulo musiaisia mwendwa nusio kaele wakana kindu kichitwa wendo wa kitandani tinai naye ona mukenda mwika wendo kwa style yeba tinai nundu wendo wa kitandani wanenganiwe ni ngai na ngai ya unengie ni kanoto ne kuungamya musi na ugo na baingwa kindu kingi mweme kana mukaku chatumie au makwo na oka mugaikalanya nundu enda no kitanda cha yokwo enda no liwa yokwo enda no ngwa wethi yo muse wa kwe kia ongwa kwika kwaza nuno kyo muthesia ayo mutheu idibe kindu kimou utayatona kukwata kuma bandu bangi nosuwe niwo suto weta wendo wa kitandani mataine mangai kwati ya musi waku we mundu ume college ya mukau au me uloelie na akukibetie college ya muse au me uloelie tuibetangani na maundu ala marono tuma wendo wa kitandani wenda na mathina na nzie mwe yakwika kiu ni kuinengane kwa ngai na kuboya imwe na kuwasiliana kana kunena ni apamwe endabe mathina tasu newa omamwe maikulia ikala inde munene ni mwe bamwe na mwe matatu abeba mwe na munda kalaje ndena thina itikela kana bena thina na mwe solve nundu ila mundu longi winake utekwiwe mwani already usuni thina onokenda we perfect onokenda we musio onokenda wende tata as long as partner wakudekwiwa emwani usuni thina itikela imu solve onabika wini andani likeboya ni kana tonyo boya kondwa misi yonde ile tonenda na mathina andasia tunaboya namba ya kwa ya simu ni 072 ambao boya nundu ni zino kuni woboyete inenga neende namba yes ko no sio tukaliko tuboye ni kana to amina kuboya indi kunenga namba ya kwa na enda wina thino kwenda more explanation kana kwenda kunena nyomuno ni kiengai kana neuthi kwikanesa thayoni waku at the same time to amina boya ane madhabahu twende na kwa kaba mutongoi mande to yangai makumbani ya mesi na kutungia mesi unuwi wawe ndo support yo kipindi ki ni support kipindi nongo nenga na mbesu ekaitu boya asa isitwa ni Yesu Kristo noka baba kusani ni utungia mubya kondwa mesi zonde ila ya twetukiza munane wa monde ngai wa matei kita kila umwe ebala uwe madhanda ise miango ya madhayo mo na amwe ni makome ona miyo mito na madhina memwanya na manene ya matei mago na manene ya kwenda kwa kuposia misiyo onala medhiro mate kueleano onangi makunzanie ngumi nundu wa maundu mana mateuthi undu mailite nina alea na pepa wako kita pepa wakau pepa walu kulea kwiwana pepa wakwana nga misi nina alea na wo pepa wa unywi pepa wa kumala na kanako likagethekani pepa wa ukoma sitting nangi kudio koma mbedu memoka pepa wa kuleana kana pepa wa kukitana pepa wa uoi ulawinda wikitu misieni yenu nina uungamia isitwani ya Yesu Kristo nane na dhayo misieni yenu nane na dhayo misieni ya kila umwe nane na kupinga
kuingwa kwa miango na nane na odhui enda ni mali na dhina manenge mali enda metumwa kukosana ni kwenda maina siana manenge siana ngai waitune kiita kila umwe balawe ezi kije ni kwenda ngai musio na niwe kanesa na nisi twani ya Yesu Kristo twaboya na twaikia. Amen. Andasi ati andika. Yes. Enda be mundu kwenda kusupport kipindi kiwe muthosia. Nundu kipindi kikio ngarama. Na kingarama ona itu no tukwenda kuendea nambe. Na namba ya kwela tuna kungama nayo kipindi ni kini 0722 73 7315 0722 73 7315. Na nini isi waungama na itu ngaine kungama nako no tumokilo kwenda ingwa mundu ko last media ninge ndani yaku ukaumyo ndembo umyo kilungu kekata is up to you and God will bless you in a mighty way. Amen. Thank you very much Bishop Nundu wa kuka kukwate yani anaito actually nisi pemisi mbinge yatungi kamuthenyani wo mundu ngayepigenesa na yathi musi waku athime onthe ala utabasi obo na itu Mutongoi TV nitulikilebo na tuna Mutongoi FM bado nivasongeta yes na indi msiaisia na henga yekwathima awendereza asante no mataima yova yes na indi msiaisia witu wa Mutongoi TV nienda kwa sene muvia munene nundu wa kukwatia na itu kwa onde ala matwilo ela kwa onde ala methukisia kwa onde alaini maku na simu angimandi kama utumani muvia wi mwanya nundu osa kwa Mutongoi TV nyene toa antikaro nina ke Bishop Jonathan Muthoka ndini wa kilungu cha kadhama kawendo kila kikukia kila wakatatu kwambia saa inya sia wiyo nginya saa 6 utuku kati va Mutongoi TV tukakomana ingi wakatatu wachuma chukite ende ya kuikala mitambo nisu ya Mutongoi TV na indi nyenenda ukutia na mumo wa Kristo ithi wanakuyo cha kwaila kiwiyo kina mumo na mugo wangai. Bye bye. God bless you. Next Wednesday. Amen. Amen. Inu